gue udah apal banget, Man. Kalau muka lo kayak gitu, ngeres terus pikiran lo. Ngeresu lo. Kali aja habis ganti ban, kita dikasih makan. Begitu gue setuju. Yuk. Maaf, Tante. Iya, Bisa saya bantuin? kebetulan bisa gantiin ban mobil saya. Bisa, Tante. Udah, Tante istirahat aja di sana. Kalau dia sih nggak usah dipikirin. Dia udah biasa ganti-ganti ban. Jangankan ban mobil, ban helikopter aja sering diganti sama dia. Helikopter mana ada bannya, Del? Maksud saya helikopter, bannya banyak. Ya udah Tante, istirahat aja. Pelan-pelan ya, Mas. Iya. Nyesel gue nawarin bantuan.